Miteng tabiriba pumnamagpu khurumjari. Isa khetrimayumna taramna okjari. Sandokjariba thoram asi Impact TV gi entertainment news kya gi paudam puzarakliba Mami Mapao gi thoramni. Ngasi Mami Mapao gi chama ga nifu humdoyak suba episode asida kari karamba Mapao sing puzarakliba gi haibadu miyamda thamjage. Ibudong Marzing Expo 2025 numit mangani chupna haingangi Marzing Polo Tourism Complex da pangthokhibagi Mapao. Athauba singi numit Patriots Day ga mari leinana ahanba state level open patriotic song competition pangthokhibagi Mapao. Aigi oidaba iral haina mingthonba nauna puthokadariba Manipuri feature film gi yaifa thauni thoram ama pangthokhibagi Mapao. Tarani thoirak suba Manipuri Film Awards 2025 chahi asigi lakliba September gi tarik kunda lanthoklagani haibagi Mapao. Aroibada Father of Manipuri Cinema hainariba ahanba Manipuri film gi director oikiba S.N. Chan gi marfudara suba birth anniversary pangthokhibagi Mapao. So guys, ngasi gi ahanba Mapao da pujarikliba asi Ministry of MSME gi sponsor makada Center for Research on Environmental Development amadi Northeast Women Entrepreneur Association na sinduna lamdam asigi entrepreneur amadi artisan singna puthokliba potlam kaya utpadanatana yonabagi platform ama piba amadi entertainment gi oiba event kaya yauba ibudong Marzing Expo 2025 numit mangani chupna maipakna pangthokhibagi Mapao asi miyam punna mo miteng taminasi. Lamdam asigi entrepreneur amadi artisan singna puthokliba potlam kaya utpadanatana yonabagi platform ama oigadawriba ibudong Marzing Expo 2025 numit mangani chupna maipakna pangthokre. Haiba expo du Ministry of MSME gi sponsor makada Center for Research on Environmental Development amadi Northeast Women Entrepreneur Association na sinduna haingang Marzing Polo Tourism Complex da haukiba August 3 tagi tara fawba chathagibani numit mangani gi oiba ibudong Marzing Expo 2025 adu Manipur gi hana Chief Minister oiramba Nongthombam Biren Singhana haudoki expo sida music amadi fashion event yauna tongan ba entertainment gi oiba event kaya su pangthoki fashion event runway show Vasant Chare namkhangda contestant kaya na saruk yaduna Manipur gi ningthi jaraba nat gi oiba fijol kaya su expose tauki. Ministry of MSME gi meeting makada pangthokiba ibudong Marzing Expo atuda lamdam asigi weaver artisan amadi entrepreneur singi oiba store humpu hangduna makoina puthokliba product kaya su miyamda utki. Itagi mingam ta khamjage Sweetie loitongbam Sweetie ko hanek phi sorai shem haina mayam na siam bhajana khangnaba kogi stall amni ko haidi handloom hai tare ko ado si se date 6 tagi ko haurini aduga hayeng loidoni ko ado posit se kawai tawge si hana lakjage pot se first day di am sit pa oide aduga second day di adu maya irap orap na sitle adu ngasi di am sitle di mainly akoina focus tawbase Rani Manau ga kurkul aseng masut kada focus tawe Rani Manau sut sina par kada phanek se kurkul aseng ma phanek ka pa jage su yare aduga khet asung kurkul Manau phanek ka pa ge su yare haibak se ai kaya keno tawde kaya paigan de ko mainly sida focus tawre aduga aina business haudorak pa se aseng badi asung ba nupi singna yumthong khuding gi setnari ba koina setnari ba phane asung ba phane cotton phanek se sidagi hobane yamna small scale da horko business ne aduna aina mama de thadoktre aiga loina na hozuba udum chatle mainly focus se agi muga suit and asung ba gi product like phanek then papidak suit sugumba mayam se sugumba jana hena focus tawre mingam ta khamjage I mean Hanglem Ram Krishna. charon ko Oh, Charon.
Charon hai se khoi kai hai ma si Charon se akhoi gi like meaning aina ani thong na loje bako haidi aina ming thon jagri se basically Charon se akhoi gi maithilon da hai gadi generation do adu gi theme la tok jabane secondly akhoi gi Pluto gi planet do adu gi brightest star akhoi gi moon do adu gi shu meaning leiba adu gi thon jagi phane ai gi se morok se ai sira khong morok tu oidune bako akhoi hathai aina su khangna bado masidagi semba achar oidune bako ai gi se four product line leje ya akhoi gi handak sigi expo sida aina product line ani se launch tok jabane akhoi gi chicken flavor ga bitter goat ka se bitter goat se market ta leje bane aina akhoi sira khong hathai gi tech su phangba oiba se masida aina blend tok jabane bako aduga flavor thok sabane aduga hanagi ani sina original akhoi classic se ama lejare adagi si garlic sem lejare aduga bitter goat am leire aduga akhoi gi chicken se nak launch job se lai ai gi se ai gi like employee oina worker oina thamjaba thamjade ai gi cousins mayam lebe ko ai di like yam me like adu makhoi mayam sine help to biraga akhoi mayam pula punna tongmina bane August 6 tara fauba ibudong Marjing Expo 2025 mai pakna pangthokhibada Mami Mapao gi maikaidagi Center for Research on Environmental Development amadi Northeast Women Entrepreneur Association Manipur chapter bu thagatpa phongdokchari ani subada pujar iba Mapao asina NPP Cry Block ki sponsor makhada apunba Manipur matam isai kanglup amik Imphal East District Center na sinduna athauba singin numit August 6 Patriots Day ga mari leinana ahanba state level open patriotic song competition Cry Hazor Lekai da leiba Cry Kala Vidya Block da pangthokhibagi Mapao asemu miyam punna meeting taminasi August 6 athauba singi numit Patriots Day ga mari leinana ahanba state level open patriotic song competition pangthokre ahanba state level open patriotic song competition adu NPP Khurai block na sponsor tawduna apunba Manipur matam isai kanglup amik Imphal East District Center na sinduna Khurai Sajor Lekai da leiba Khurai Kala Vidya block da pangthokibani thauram adu da saruk yakiba NPP Manipur Unit ITN Frontal Organization gi General Secretary L Jayanandana Mitai Singi Warrior Instinct asi peace amadi chakhatpagi lambida mamai chumba matam oire haki thauram aduda amik Imphal East District Center gi President Dr. Thongam Ganerjit Khurai Kala Vidya Bhavan gi President RK Narjit Salam Mukhtarai Leima Amako gi President Muhammad Altaf Husana saruk yaki competition aduda punna nupa amadi nupi competitor kunga humdoina saruk yaki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯦ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯅꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯂꯩꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯋꯥꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯋꯥꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ
Amig Imphal East District Center na sinduna athauba singi numit August 13 Patriots Day ga mari leinana ahanba state level open patriotic song competition mai pak na pangthokhibada Mami Mapao gi maikaidagi thagatpa amadi nungaiba phongdokchari loinana tung koina adumak competition asi chahi khudingi pangthokpa ngambo oibiu haiba wafamju Mami Mapao gi maikaidagi thamjari Thauna Manipur amadi Film Forum Manipur na punna sinduna chahi khudingi pangthoktuna lakpagum tarani thoirak suba Manipuri Film Awards 2025 lakliba September gi tarik kunda kakchingda lanthoklagani haiba Mapao asi amu miam punna mideng tamnasi Taragani Thoirak Suba Manipuri Film Awards 2025 lakliba September kunda lanthok lagani hairi Thauna Manipur amadi Film Forum Manipur na punna sinduna chahi khudingi pangthoktuna lakpagum Taragani Thoirak Suba Manipuri Film Awards 2025 lakliba September kunda kakchingda lanthok lagani hairi August anida kakching Fausupat Laikai da Leiba Library and Information Center da pangthokiba press conference amada Film Forum Manipur gi General Secretary Kangjam Ronald Chandra Nahai Taraga Nithoirak Suba Manifa 2025 asida feature film amadi non feature film haina section ani thokna laigani hairi feature film gi oina best feature film on others dialogue of Manipur best non feature film best actor in leading role male female yauna punna award kunga manga laigani Neta Irabot Lilaroi Lifetime Award Sumang Lila Amadi Maipak Sanahal Jagoi Ishai Lifetime Manasu Lanthokani Hairi Taraga Nithoirak Suba Manifagidamag application form Thazilakpa Matamta CVFC da Englishing ani kunga humdoigi January amadagi Lising ani kunga marigi December kuntraga matoi fawgi manungda censor tawrava film oigadavani Hairi Loinana application form sing Lamphel Mini Sankar Talkies amadi Lamphel de Laiba Film Forum Manipur ki Tarani Thoi Shuba Manifa Sel dege Fangani Hairi Thauna Manipur amadi Film Forum Manipur na chahi khudingi mai pak na pangthoktuna lakpana ngasidi Manipuri Film Award 2025 Tarani Thoi Suba edition yorkle chahi asigi oinasu mai pak na award ceremony gi thorum asi pangthokpo oibiu haiba Mami Mapao gi maikaidagi wish tawjari matang swaida yamna tengba break amtang lawjage khonglai yangna hanjarke Impact TV bu mieng taduna leibiu Ay mahapapi ya mi masak khangdam saradana noi ponmak ising manung sida pulap namjilura ha pulap namjiluro ibungo yaimani da sidia Mahabharat ki wari paringdagi miyamna audio cassette oina thoina hena tana kharaba Impact Entertainment Channel na puduna lakchari Zagat asina kunti gi matik magun khangna naba thawoina sinba oiba tai Areba pot hapko aiba yumugi bai kadu tajarabani imung duna leiramba pot chai makai loina lobudi yarabani adumaku Madusu nasana taujaram de palibango Himna kanana sariba kuntina kanana sariba Arjun sariba sina kanaba oirigaba pumnamak mitmang thamduna anoba mahawa makudol tamjagadabani na paijer becheng kuba mase prithi matai mai be magi thakta sai thok jage yengo nangi namang da bhagabana putigom pambi gi masakoi na leplare namit pangkog lo kunti yengo kunti Laibak pukpun namit kuding inamidang waram pung taruk taba matam sandok jagadaba amade matang ginamit yum sakasya namit kinong tilpung amataba kudingi repeat telecast tawjagadurba thauramase sungsoi soidana sandok jaragani soidana makmiyeng tabiu Impact Entertainment Channel da Mahabharat ki wari paring Welcome back adom na mideng tabiriba asi Impact TV da sandok jariba Mami Mapao gi chama ga nifu humdoyak suba episode ni Break ki matungda puzarliba Mapao asina aigi oidaba iral haina mingthonba Home Films Manipur gi banner makhada kun suba oina Sarat Chandra Thongnauzamna puthokadaba Manipuri feature film gi yafa thoni thoram August ki tarik 3 ta haying khongpal da laiba laning thosana mahi sanglenda pangthokhibagi Mapao siamu miam punna miding taminasi
ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯏꯔꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯅꯧꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ-ꯊꯧꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯣꯝ ꯐꯤꯜꯝꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯦꯅꯔ ꯃꯈꯥꯗ 10 ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯠ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎꯖꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯏꯔꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ-ꯊꯧꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯣꯡꯕꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯠ 8ꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯌꯥꯏꯐ-ꯊꯧꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ W. ꯆꯥꯟꯕꯥꯕꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯍꯣꯜꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯜꯝꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ꯫ ꯐꯤꯜꯝꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯝꯍꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯌꯥꯏꯐ-ꯊꯧꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ N. ꯔꯥꯖ ꯃꯣꯍꯟ ꯁꯤꯡ, ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯤꯕꯗꯠꯇ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯅꯥꯇꯛ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯁꯧꯒ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯍꯦꯃꯟꯇꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯏꯔꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯈꯣꯏꯕꯝ ꯍꯣꯃꯦꯁꯣꯔꯤꯅ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ, ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯇ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥꯅꯤ꯫ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯣꯀꯨꯜ, ꯑꯦꯟꯖꯦꯜ ꯁꯤꯝꯔꯦ, ꯖꯦ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ, ꯏꯙꯧ ꯄꯨꯔꯅꯦꯁꯣꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯃꯦꯁꯣꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯅ ꯃꯃꯤꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ꯫ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗ ꯏꯔꯣꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ, ꯏꯗꯤꯇꯔꯅ ꯕꯥꯂꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯅꯅꯥꯎ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡꯅꯤ꯫ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯍꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯇꯝꯃꯤꯉꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯚꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯨꯚꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕ ꯎꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯒ ꯂꯩ꯫ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯂꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ꯫ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯏ, ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞꯇ ꯆꯠꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯏ꯫ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯆꯨꯝꯕꯃꯛꯅꯤ꯫ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯒꯗꯕꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯏꯔꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯌꯦꯠꯈꯥꯏ ꯊꯤꯡꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯥꯇꯥ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯤꯂꯝ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ MSFDSꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯁꯥꯄꯝ ꯅꯣꯗꯤꯌꯥꯆꯥꯟꯒꯤ 40ꯁꯨꯕ ꯕꯔꯊ ꯑꯦꯅꯤꯚꯔꯁꯔꯤ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯤꯂꯝ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ MSFDSꯀꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯑꯣꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 9ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤल्मꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯁꯥꯄꯝ ꯅꯣꯗꯤꯌꯥꯆꯥꯟꯒꯤ 40ꯁꯨꯕ ꯕꯥꯔꯊ ꯑꯦꯅꯤꯚꯔꯁꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤल्म ꯏꯆꯦ ꯁꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯗꯣꯔꯦꯟꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ SN ꯆꯥꯟ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯥꯇꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯤल्म ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ MSFDSꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯑꯣꯒꯁꯠ 9ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯑꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ, MSFDSꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯟꯖꯨ ꯕꯆꯁꯄꯇꯤ ꯃꯌꯨꯝ, ꯀꯥꯇꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯩꯁ ꯅꯤꯃꯥꯏ, ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯦꯗरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स इंडिया चैप्टर की एग्जीक्यूटिव मेंबर मेघचंद्र कोंगब्रम अमसुंग फिल्म फोरम मणिपुर की चेयरमैन KS कुलेश्वरना सरुक याखी। फादर ऑफ मणिपुरी सिनेमा हाइनरिबा अहानबा मणिपुरी फिल्म की डायरेक्टर ओइरिबा सापम नोदियाचान की 40ꯁꯨꯕ बर्थ एनिवर्सरी की थौरम अदुगा मरी लेनना SN चान डायरेक्शन पिरंबा अहानबा मणिपुरी फीचर फिल्म ब्रोजेंद्रो की लुहोंगबा मियामदा उदखी।
ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯣ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯀꯣ ꯍꯧꯕꯗꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯩ ꯍꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯐꯥꯎꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯄꯣꯛꯆꯕ ꯐꯤꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯀꯝꯄꯣꯖꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯀꯩꯗ ꯁꯤꯡꯒꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯌꯥꯝ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯁꯨꯝ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅꯤ kata ay tari sini kata amri Manipur film society na ullaga simba mesti tawase और ये पांतो पूरी नुआई उधर जो सेनियर और वो हल्ला में जाए कुरुम यार ओपी रखे को एक बड़ा ऑनरम का tema views का views ऐसा तो मत पे Essence san hari si sapam nadia san sing haibani mayamna masi ihan han ba film gi director ada film ga yamna masak khangna film namba Manipur da hobuk primba ahal mani masi ko asigoma alasi aikoina mabu fathers of Manipuri cinema haidana aikoina haina mako mingthon pizaraga aikoina mabu katana sahi khudingi magi ningsing thoram asi matam sangna pangtokuna lai adubu marakta dung sadaba kharadagi akoi lepuraga ngasimak akoi amuk hanna irang khajitang nem tharak pasda dung sabal logjaraga akoina ngasigi thoram asi pangtok sabani essence sana sapam nadia sana nambiram nimba film Brajendro gi lohong bahari se maya punna magna khangna rabba lamabam kamalgi short story amadagi mana elaborate tor kan screenplay targa direction piraga mama samak actor oina kummaga puthok piramba film ni masigi si celluloid film mana mayam haina bado maduda namamba film ado masi hariba film smak ngasai ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ MSF ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯦꯠ ꯈꯔ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇ ꯑꯣꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯗ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯉꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯃꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ younger generation singna uraroi doba ngasimak ngasai aikoi chief guest na habi kiba masi ahingba itihas ni na pongdok piramado madumak asidi Brajendro gi luhongbada kumkiba artist singa si akoina thibada pangdarbani itihas oina lehorabani ngasi ahingba oina aduna masamakti ngasimak puthokpada yamna tange adugi heroine si akoina haijarubada mahakidi kitang hari haigani akoina phangmada kitang wagre aduna ma kaktang mangaire akoina ahingbada haigadra lairibada haigadra loinamak thibada laigidabana ayamba allaman nga ka oire aduni amana magi miendal thamamebadi ayam ichasigoi aikoigi sana lonsat mayam singse masi loinana singya tamya gi phajaba adagi nupi gi character da society na yenge ba miyeng maduda akoina engage toba matamda namdana hadana nupa nupi luhongana bagi aikogi hana lairamba sanabi haibadi aikoina haina singnaba haibe poche masigi kai haini lonsat ta dang mana ashon bakara udana ba kamal na puthoma si mana elaborate tobani na mai thamjena. And that's all we have in this episode. Mathangi episode ta anauba mapao kaya ga loina na amulak jage. Until then, keep watching Impact TV, and yes, never forget to subscribe our channel
and to leave your suggestions and feedback in the comment box. Till then, bye-bye!